Слава Ледовецке, бих мало да те попросил старши. Теши не сут пролав. Чалес привити днескаде. Ja sa budem modliť za jeho, aby dneska Pán konal skrze jeho život. Lebo slovo je dôležité pre nás. Ja verím, že dneska bude konať Boh skrze jeho život. Tak, drahoče nebeský Pane, ja sa modlím, Pane, za staršieho, Pane, aby dneska si, Pane, prevezmi, Pane, jeho jazyk, Pane. Prosím ťa, Pane, nech Tvoje pomazanie, Pane, prichádza na jeho život, Pane. Ak nech dneska koná, Pane, skrze Božieho slova, Pane. Všetko, Pane, čo chce, Pane, počuť Tvoj ľud, Pane, nech dneska počuje, Pane. Príď, Duchu Svätý, Pane, dotýkaj sa, Pane, teraz, Pane. Jeho ústa, Pane, nech sú, Pane, prepálené, Pane. Tak ako si, Pane, použil, Pane, Jeremiáša, Pane. A hovoril si mu, Pane, aby sa nebal, Pane, lebo Ty si bol s ním, Pane. Ja dneska verím, Pane, že Tvoj ľud, Pane, bude počúvať, Pane. Čo dneska, Pane, chceš, Pane, hovoriť k nám, Pane. Prosím ťa, Pane, nech Tvoje pomazanie prichádza na jeho život, Pane. Sláva Ti, Bože. Dajte slavu Pánovi. Amen. Sláva Bohu. Amen. Církev, haleluja. So tešení тут? Sláva Ледовецка, haleluja. Poprosím na v tom menoj. Ak sme tu, kodikaj sa ženie tuke. Ženie to mengeja. Pem prala po ženie men. Haleluja. Sláva Ледовецка. Sláva Ледовецка, haleluja. Haleluja. Sobi kama mekte previtino, se previtinas le agaris, le leske čaven, leske jamutren. Haleluja. Sláva Ледовецка, haleluja. Danes kamav te penal, toto još dobre, urobil si jeden krok. Ak si to prijal to pozvanje Krista. Danes, žavljal tu dadava reka tu te sredinu. Навljal kada te sretino manca, nika, ali tu si sa stretol Kristom, amen. Džane se da lače sam da ti rođi pen, ak si gdje je Pan. Ak si gdje je Pan, tak predal tu in ta zahrana. Džane sme tu tko je zahranjena dava tedel, nađanava tu tedel. Ali ta zahrana je Ježiš Kristus. Tvojom živote Ježiš Kristus te nek preveder. To je zaklad. Toto je základ v tvojom živote. Ak nemáš Krista, si nula. Si nič. Ale ak máš Krista v svojom živote, si cez ochranu, chráneno тут, opatreno тут. Dobrý pozor. Lebo ty bez Krista tu na žádný stičival. Amen? Predstavene sú, že bez Krista život neexistuje. Ale međanav soski služinav, soski paleste pirav. Lebo moj život bi nebol zmysel tu žiť. Na nezmysel. Lebo viem a tu džanes, že bez Boha by si tu nebol. Tu by si nebol. By si nevedel život. Ale toto ti dáva Kristus. Amen. Haleluja. Sláva Ледовецка. Sobi kamava stepenom. Kým začínava Androlav, poprosím na v tom menoj o jek modliba. Ode sa šunavsku jak gilu so bušit gila vlas, trapenol devla mesom slabo, podeča mangetiro vas. Ode man zase inlas. A jek rodina fester pino. Face. Gianni Marianus Lankritka. Koje čovjek taj se vrse uči soke da je mangi penđa. Legenda lape pažat. Proste bojino životos. Bojino životocis. Pa prosim na vdojeki prales kada su sam. Aby sme sa začali modliť za ňu.
попросинав тумин, ak je to možné. Те антременtin koja Kristova láska. Buďme takí, jakí. Smeli vo viere. A dajme to Bohu. Ak sme tu takí v počte, a neka so počtu sa sám. Me pačev, že kaj je jednota, kaj je sila, Boh može vypočiť tvoju modlitbu. Amen. Džanes, me oda nadikav sa тут modlines, ali odal dikala Marilo. Jo vdikalo te rodina, varika je zlihinal, ali koja čajure na nevinovatora. Je to tak. Ali Boh je spravodlivý, Boh vie milosrdný byť. Bo Ježišino je trpezlivo. Aby sa ľudia tento čas obratili. Ale poprosím, ak je to možné, šajďaz na kolena, budeme sa modliť za. A poprosím, ľudí sa by nás mohol tak viesť v modlitbe. Amen. A prava. Amen, sláva Bohu. Ja hovorí, že ti zbojnul život. A ten tu viera da živies. A me pačav, že ame není ile prekada tan. Bez oskaj čorite molino. A dneska sme tu, ale kam avčko depeno, aby dneska to vyzeralo, že prestupujeme vo viere pred Pánom. Prestúpi na te viera. A verím, že Amalka bude uzdravená. Amen, sláva Ti, Bože. O, da do mirodno lonibo, Pane. Tudy, keď Pane, da mi, Pane, Tyre ľudo, Pane. Sam na kolena, Pane. A ja sa modlím, Pane, za Amalku, Pane. Nech Tvoje uzdravenie, Pane, spočíva, Pane, na jej život, Pane. Prosím ťa, Pane. Aspoň štipky krvi, Pane, nech padne na jej život, Pane. A verím, Pane, lebo Tvoja krv je, Pane, mocná, Pane. Môže uzdravovať, Pane. A ja prosím, Pane, za Tvoje uzdravenie, Pane, aby spočívalo na jej život, Pane. Je to Tvoja dcerka, Pane. Ty ju, Pane, miluješ, Pane. Viem, Pane, že ona, Pane, bude uzdravená. Prosím ťa, Pane, dotýkaj sa, Pane, aby bola uzdravenie, Pane. Ty si, Pane, pred 2000 rokami, Pane, uzdravoval, Pane. O, sláva tu, Kimiroraj, Pane, milujem ťa, môj Boh, Pane. A dneska, Pane, stojím, Pane, v Tvojom dome, Pane. A pristupujem, Pane, vo viere, Pane. Ty vidíš, Pane, že dneska, Pane, voláme od Teba, Pane. Len chceme jedno, Pane. U Tvojou milosť, Pane, prosíme, Pane, aby spočívalo, Pane, Tvoje uzdravenie na jej život, Pane. Ty vidíš, Pane, tú rodinu, Pane, ako trpí, Pane. A volajú, Pane, o pomoc, Pane. Prosím ťa, Pane, príď, Duchu Svätý, príď. Navštív, Pane, tú rodinu, Pane. Teraz, Pane, v nemocnici, Pane. Nech počujeme, Pane, to dobré správy, Pane. Že dievčatko je, Pane, úplne uzdravené, Pane. Že každá bunka je v živote uzdravená, Pane. Prosím ťa, Pane, Ty máš moc to robiť, Pane. My sme len, Pane, deti Tvoje, Pane. A my voláme, Pane, u najvyššieho stvoriteľa, Pane, ktorú má moc, Pane, to uzdraviť, Pane. Pre Tebou sa musí, Pane, všetko skloniť, Pane. Každá choroba musí byť, Pane, uzdravená, Pane. Lebo Ty máš meno, Pane, na každé meno, Pane. Sláva Ti, Bože, verím, Pane. Cítim Tvoju prítomnosť, Pane, dneska tu, Pane, v tomto mieste, Pane. Verím, Pane. Modli sa, cirkev. Cítim tu Božiu prítomnosť. A budeme počuť správy, že Amalka je uzdravená. Teraz, Pane, nech je uzdravená, Pane, v Tvojom mene, Pane. Sláva Ti, Bože. Drahý nebeský, Pane. Pred 2000 rokami, Pane, chromy a slepí videli, Pane. Stačí, Pane, keď povie slovo, Pane, a bude uzdravená, Pane. Prosím ťa, Pane, zľutuj sa, Pane, na tú rodinu, Pane. Nech spočíva, Pane, Tvoje milosrdenstvo, Pane, na ich dom, Pane. Amen. Aleluja. Zbier kamiení 134, aleluja. Amen. Verím, že kaja modliba odlčaj, šajlotolo vás. Mého leskri voľa. Dnes, je to tak, bratia moji. A manin téma ohľadom týchto veciach. Čo dáva svet dnes? A čo dáva Pán Kristus, Mesiáš? Toto je moja téma. Čo dáva svet dnes a čo dáva Pán? Amen? Čo dáva svet dnes, bratia moje sestry? Svet je v rukách zlého. Dnes možno počuť Susky.
Suski kavka mišljina upravo. Maj dopera prečo takto hovorí. Možno myšliš, ako je to možné, je to tak. Lebo Ježiš hovorí, ja nie som toto sveta. Čo ne su Ježiš penal? A však je nás pri skandalu Jan, Peťo, 18. kapitola, 36. Má by ste svojim miri téma. Čo dáva svet a čo dáva Kristus v svojom živote? My všetci prejaja púvty sám. Možno myšli neha, soske penđom, že hinte lovazle satanoske. A teo je me, tu džaneska da. Tu mušili ste vnjeminal, sada žive so svetu strpinal. Keby Kristus bol na zemi, tebo Ježiš napenel. Ježiš je napenel kada slovo, ja nie som toto sveta. Zem ne trpi. Ako dneska počuješ, kada je nasvalo, taj sa dava z doma pro TikTok, jek penjori pe su zvinđa, a penđe sam ma modli na vas, či inđe su i, že Duh Sveti hovori k njej, a vakerla skema penal mange prava. Čavoru mange has, doktora pendimar, o imar, trinđivec penenuma maj meral. A začela ste modlinal. Boh jej počul jej volanie. A što im se opisačilja? Ten chlapec uzdravil. Sastilja vri. Ali penal me gnanjavka upolnje, ali taj se samo modli na vas. Taj se man zase inđa svesi. Penav, devla, soski kavka se pino nođene. Prečo takto trpja? Prečo taka bolest? Soske trpino, Bože! Prečo? To Jožiš penal jasne, ja nie som toto sveta. Som myšlini ste bavljaso Ježiš prepuv, myšlini stavljaska da. Nie. Ali ovdžanelas. Ojka ja puv kada svetos dal bolesti, dava trapenje. Ali kamav tu kete penal. Ak máš Krista, neboj sa. Biblija penal, ja som premol svet. Jo penal virinčom, zvíťazinčom, aby ty i ja, ak budeme na zem, madara, lebo tu sa leha, koji letev leha, neboj sa, Boh je s tebou. Amen. A što nas openo, nie ako hovorím ja, nehovorím zo seba, ale to hovorí Kristus. A Ježiš, openo ko penel? Nie jaké Jan, nejaký Matúš, nejaký nikto. Hovorí to, samotný Kristus hovorí. Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je tohoto sveta. Nie je tohoto sveta. Prečo? Však Boh utvoril. Však Boh utvoril zem. Prečo takto Ježiš hovorí? Prečo? To je tu otázka. A ja to viem. Lebo to Ježiš penal, moje kráľovstvo nie je to odtiaľto. Ďalej som penal? Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Kes? Som penal? Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Ken? Ježiš nehovorí takto. Pene pravda kamov tu kete penal. Kada často vnímim, že dneska doba trpíme. Biblia penal, že ako žena už začne mať bolesti, trapenie a chce rodiť, začne mať sojenlo džuľa, sojenla peňa, má bolesti. Sokerelo opral, tyrorom sokerel, lelo telefonos, hello, please. Vyčines, kazličines, zachránka. Lebo už žena začne rodiť. Kamor tu keď je penal. A keď tu začne rodiť žena
A keď už donese porod a je na svete chlapec alebo dievča, čo je daj Kerel? Zapomne na bolesť. Ale sa raduje, že sa syn narodil. Amen? Kavka tu kekamo vtepeno, že kada svetosť dá bolesť, trápenie. Del duke. Diken kataramende, sa na svale, žene manuša na svale. Така не почава кој каде на свало, џански си джене вас ден. Буџене вас да садај. Бош кушина, с кој каде на свале ме вазело вас. Смело пенеко, показ потлакос, цукрос, прек... Буџене. А кај на ме почав отаска. Ježiš penel, moje kráľovstvo nie je od ťa. Soske crpi nás, lebo svet dáva bolesti, trapenie. Lebo vieš čo? Satan prišiel na zem. Lebo tento zlý chodí ako lev a hľada. Dáva trapenie. Ján 8, 21 až 24 Gina Peťo. Čo nás ukadu diadr penal? A maj zistina, prečo takto Ježiš hovorí? Prečo takto Pán hovorí? A potom mi zaznelo, zase hovoril, ja odchádzam a budete ma hľadať. A Mekar, sar? 8.21, no? Lačes, Gina, lačes, presne, amen. Lačes. Potom mi zaznelo, potom mi zase hovoril, ja odchádzam a budete ma hľadať. Sopenol kadaj a umriete vo svojich riechu. Ten napíšte kada sopenol, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Ďalej, 22. A povedali na to Židia, vari sa len zabije. U Ježiš kada penal, u farizej penen, vari sa chce zabiť. Jo penal, budete ma hľadať a nenájdete ma. Ali što nos ide su penen? Opačnu smerosť. I na šeder rozmišljenen. Tento svet dnes rozmišlja i na šeder sar nešao Ježiš Kristus. A što so penal? Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Sopenel kadaj sám každý hovorí, kam ja odchádzam tam, vy nemôžete prísť. Ďalej, 23. A on im odpovedal, vy ste z dola, ja som z hora. Katar penel odal, vy ste z dola, ale ja som z hora. A vy ste z dola sveta. Ja nie som z tohoto sveta. Ďalej. A preto som vám povedal, že umriete v hriechoch. Lebo ak, Sarpenol, kade slovičko? Lebo ak neuveríte, to znamená, musíte zvarekas te prinžarel niekoho, ktorý je Pán. Ak uveríte, lebo ak uveríte, že ja som, umriete v hriechach. Liko dobre, ak uveríte Sar? Neuveríte, áno. Ak neuveríte, sar tu les napačaha, tak kale veci avla, že všetci zomierime v hriechu. Halelúja. Co kale akan v tepenol? Tu nám dáva tu kuda pojem, že te dojele tuheme, ak nebudeme poznať, je na Pirápalesko drom, ak nebudeme, kde je Pán, tak v tvojom živote je, že budeš ohrozený. Znamená v nebezpečí. Že tuheme, šáva zvarika ohrozimen. Že možno šaj stracines o väčšinu živopen, ki odal. Džane su skešon. Međanav. Ježiš nikde na kamele megi to bližinou. Pačes kada Ježišinou lačo, vere, že Boh je dobrý,
Ale Шун, niekedy amena da nalačistky raz. Lebo penel, zomerte v riechu. Lebo kodako na prinčarže z devles. Šun, pozorne. Ak si ešte neprijal Ježiša, tak tieto veci urobíš ďalej a ďalej. Biblia jasne spenul. Ten, kto sa bol pokrstený, znamená hurďa z nebo, živí prepeste. Znamená nevo zmyšľanie, nevo charaktera, nevo správanie a tak ďalej. Tvoj život je iným smerom. Ma narozmyšljene skavka sa rozsvetos. Hele, jak sa dike si na šeder. Leči vypnaje na šeder čas. O správanie tu ty na šeder. Andro kepis na kero koškeri ben. Na pire šváti, kaj pina mene ste pinel. Lebo tu tin emisele de vleskri. Ako da so no svetos i na šeder mištinel i na šeder vakerel. Ale ten, kto pozná Boha, nehreší a neklame. Halelúja. A toto je pre nás varovanie. Toto Kristus hovorí, ja nie som tohoto sveta, lebo svet to sklaminel. Ale Boh neklame. Vašu dádolo nebo sáva v tele a hovorí, ja nie som tohoto sveta. A kada tu dalo rozmýšľanie, tak tu na patriny sadaj. Lebo maro občanstvo na ne a darík. A maro občanstvo uprál. Kodari kataru žárez de Ježiš. A vaše dá týry rozmýšľanie, týry charaktera, týry správanie. Hini na šeder. Deláte koškerel. Kopeno te koškeres. Čo tu otvore ústa? Ale ak si primal Ježiša Krista, ty zastaví sa na mieste. A pene na koškerav. Čoske? Lebo daraz, aby sa nestalo niečo zlé. A Pane, čo dali nás, prečo tak tu máme v dome? Čoske, kale trpenie. My si za to pikame. My si za to pikame, bratia moji. Koda so keres, koda so chás, odacha. Toto je pre nás tá výstraha, ako Ježiš hovorí. Ja nie som tohoto sveta. To Ježiš penel, na ne plakaja púv. Penetu, mena som delo plakaja púv. Pokaja púvi, nic kazimen. Áno, trpenie, choroby. A ja poznám svojho Pána. Boh nerobí, aby si trpel. Ale my sami to robíme. Nie Boh! Nie Boh! A to živě jsou ženy penrodil kerel. My všetci, to je, kade som sám, my všetci to robíme zlé. Kera same pesko chyby. A pale na škole chyby peky nás. A trpenú rodiny. Są myšliny, som nestačí na va. Są to myšliny, nestačí na va. Nestačí na va de rodina. Mebaš aj mudina v saku čives. Ale są te avr manušavr rodiny. Kere naprot. A pali sa ono trpenia de tiri kera a do rodiny. Prečo tak má byť, bratia moji? U Ježiš peno, ja nie som tohto sveta, lebo čane soske učení drzvolave. Nedopusti si pravdu. Na muke peske pravda. A to puštíš pravdu, bača manke, že tu priačote koškerel, priačote kaminel, priačo automaty, priačo palenka. Lebo tu ke penea nasol plakaja púv. Ja nie som tohoto sveta. Až aj prelasí na premiručivý pen. Lebo ja viem, že kaja púvi nic kazimen. Anolo nešťastie choroby. Jan 17, 16 až 21. Peťo. Šunen. Prečo tak tu Ježiš hovorí? Hemo do stvorenča sepúv. Jo peno, bývaj. Čiv preja púv. Ale Ježiš tam mňa tešte mu štarla supre. Peskri pendrencam leskri čenga. Leskri prindra svate. Kaj pirla soski kerdon do Jeruzalem. Ando soski kerdi kodeš. Až Pán Landre. Pán Landre uzavrime kode ko Ježiš pirlas. Kode ka prizmudlinlas ode tu naši čas. Lebo uzavrime nyní. Lebo kode penen, že tam je svato. A kamo tu keď penul Ježiš pirlas? Pirlas palkaja púv.
Ajme sam prepúv. Amen, živás. Nie sú zo sveta. Tak ako ja nie som zo sveta. Ďalej. Posveť ich pravde. Tvoje slovo je pravda. Ďalej. Ako si mňa poslal. Ako ja... Mekvar, mala čest, Peťo? 18 ma indel tečivel. 18 prala. Máš? Ako si mňa poslal do sveta. Sarpenel? Ako si mňa poslal do sveta. Ja som ich poslal do sveta. Halelúja. Kaj tu pičavel? Do sveta. Ju penel. Kada by som Ježiš nás začínal. Ja mi násom svoj svetosť. Halelúja. Ja vás posielam do sveta. Kde sú veľkí. Kaju lačípen. Kode kaju na svalipen. Penel metu mi pičalav. Mreći džan vyslobodi navleđenen. Lebo dotra svojine. Bolest a penje. Soske menođene, soske roden. Soske sa njim problemi, soske sa madaj. Prečo volaju, modline tu men vaša menge. Lebo miru dat. Cerpinel na svalu. Para samo žive vaše čore prezmoti nas. Pa sabi čori. I soske, penermanki soske. Tak tam sam prepúv, da kada by sa Ježiš nás načinil, ja vás posielam do sveta. By sa nám nasam polkaja púv. Lebo tam nemáš polkaja púv, Ježiš tak tu nehovorí. Ale my teba kera se vyjaní nás. Hemodí nás čo nás svale žene. Verím, že Boh skrze nás, skrze teba, Boh urobí ten, čo človek bude uzdravený. Halelúja. Halelúja. Či pale, Peťo, tele, preder. Upre. Sorry, vy upre. Na 18-19 sa kanadža. Až do 21. A ja pre ich posvecujem. Ja penal Ježiš penal, me mám posvetí na važlenky. Halelúja. On sa modlí za teba. Jovomenca, halelúja. Aby aj oni boli posvetení. Halelúja. Kode som penal? V pravde. Amen? Ja? Nielen za týchto, prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Halelúja. Dneska máš čas. Ak si ešte nerobil do tvojho života, urob to teraz. Je to pre dobre, pre tvoj život. Ak to úplne veríš, že Boh v tvojom živote ťa zachráni, urob to teraz. Urob to teraz, kým je ešte čas. Kým je milo syn. Obrací nás pes ko Ježiš. Lebo ťa andol Ježiš syn ochránal do vlesky. Aleluja. Ak si v Kristovi, si v bezpečí, si niekde ukrytý, ako zámok sa pohradovské putrađa. Nikad skoda radosť previška ino, na? Ali tedy naše stalo ukryte. To znamená, Boh ťa bude ochraniť. Ali ťa muši ne zdekerale devles, ande ti rojilo ako kráľa, ako spasiteľa. A vtedy to budeš mať. Amen? Ďalej, Peťo, posledná kapitola. Aby všetci jedno boli, ako ty, Oče. Si vo mňa a ja som v tebe. Aby aj oni boli v nás. Aby svet uveril. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Halelúja. V tebe musí byť Kristus. Ak sme poslaní, v tvojom živote musí niekto vidieť, že ty toto nosíš v tvojom živote Krista. Ande tute, ande mande, majnaka ja ochrana tavo. Aby sme mohli modliť sa za tých, ktorí sú dnes chorí, aby boli uzdravení a vyslobodení skrze tvojim životom. Amen, cirkev. Kades pendo,
kresťania, ni zlom. 10 rokov je Andrej. Furt ste krektan do vás. 5 roky, furt da isto keres. Áno. Niekedy, kada dúkal, te meda v doma varka džanovo, či porod čujines. Ale je to dobre pre tvoj život. Dokedy sa budeme hrať? Dokedy budeme ako mali deti? U Pavol penal, pul si dieťa. Rozprával si ako dieťa. Ale marakana nasla čavoro. To rozumines. Pires. Možno budeš počúvať tieto veci, tam možno peneha ma návavam do zboros. Lebo takada pes vakerel. Nie. Nie? Ho Ježiš penlas. Ima kaj so kazatelis. Ani bonki. So pene so bonki ti bavila ste kazino lakana. So in. Penehil. Počavo taska. Fede sam kazatelja saru Ježiš. Pinđama sveder kazatelji za Ježiš. Otrava rekao, niko ani jeden. A predsa šun ođen ignorino ležiš. Kto to može počuť? No to je me, a kto môžem počuť, tak primínava je pravda. A pravda vás, čo? Vyslobodí. To je to tak. A me vašo da penav, tak to je dnes. Nanđa mangu buše sučenki. Kamavo su menke, te si kao podobenstvo? Navadino prava. Peťo, šeči vás Nehemiáš, 9. kapitola, a u 33, ešte čítame, Jan dáme, Jan 15, 19. Čítame ešte tam, dokončíme. Ako Ježiš ten myslel vo svete? Jan, máš. 15, 19. Amen. Keby ste boli zo sveta, sarpenel, šunem pozorne šunem nakana, keby ste boli zo sveta, svet by miloval. By vás miloval svet. Šunen, pozorne šun, miekvar. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval. Príklad, amen. A o svetu si na šedr vakiral. Šmelo kerkada. Kerkada. Tako svetu spevila aki. To znamená nič. Ale my hovoríme pravdu, lebo pravda je Ježiš Kristus. A čo je? Kodepeno, čo je jeho, ale že nie ste zo sveta, sarpenel, ale že nie ste zo sveta. Kaske penel? Amenke. Ame majna ste penel, ame nasam palka japu. Lebo človek je na šedr rozmyšlinovo. Amen? Lenže ja som si vás vyvolil zo sveta. Katar? Katara meni ľavri? Mekar penav? Lenže ja som si vás vyvolil zo sveta. Preto vás svet nenavidí. Čepenis amen? Halelúja. Dele devlesky slava. Джани знаджанев че марчу инджал када претиро телос. Че марчу инджал када ви мануш тут на довизин лаври. Ja som viac ľudí rozprával. Mik pamitino sa miro bačis. Mangi penlas kavkan do jaka mangi čingerlas. A je pačev žino pašoto. Penlas mangi tu. Penlas demonenca čives. Ubenga. A ja som tu tak prijal. Niektorý brat, alebo bratia, keď je tu dukaven, vtedy sa ukáže, tu príjmaš. Vtedy, keď spravili zradu. Amen. A vašo da tento svet nepozná. Lebo svet vás nebude nenavidieť. Vaše pravda. Peťo, ďa sú diadere? Kuda so penđom? Nehemiáš. Asi máš tam, nie? 9, 33 až 37.
bude teraz nejaká káva, silnejšia káva bude. Šeginas, ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo. Sarkadaj, ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo. Lebo ty si verný a konal, ale my sme si bezbožné počínali. Dali sú to bezbožné počínali, že naláče či vypenčí vás. A palec vašo dá? Šunin Savel? Ďalej, Peťo? Ani naši králi, kniežata, kňazi, ani naši otcovia neplnili tvoj zákon. Nedbali na tvoje príkazy, na tvoje výstrahy, co dajú výstrahy? Že varovinel, mácherkale veci, lebo budeš sa cítiť zlé. Výstrahy, ktorými si ich varoval. Ďalej, Peťo? Až do 37. Vo svojich kráľovstve napriek mnohými tvojimi dobrotinavým, ktorý si im poskytoval a sarkodepenol ginenmanca rozhľadel sarkodepenol napríklad rozšírin alebo nejak puterovareso a žirnej krajine, ktorú si im dal. Ti neslúžili. Kade je opísal penel? Púšťav tu mendar otázka. Tu vidíme, ako Kristus nás poženal. Prúkat mepenav. Poženiť sa hovorí na anglicko? Putrďa sa mi kade poženanie? Prvý raz pamätínam sa pesky chudá svajne solové. Ni zlom. Všetko bolo dobre. Chudá pesku tá skredit, tá zvorkin, lebo častisky raz bučí. Ale što ne kode so penel? Odal tu menge rozšireno kada. Aby sme netrpeli. Ale, kode penel, ale nedbali na tvoje dobré. Co kada mi penel? A neodvratili od svojich zlých činov. Odal ženinel, ale ovdykalo nikúpe znovu bracinov. Že nechceme sa odbratiť od toho zlého. Lebo nakama sme skudali te žalet. Ak viem, že tam je zlé, tak nakama kudaj te našo. Peťo, ďalej. Hľa, my sme dnes otrokmi. Otrokmi sme pravde. V práve krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovoce a jej dobroty. Ďalej, posledno. Jej hodné úrody patria kráľom, ktorých si ustanovil nad nimi pre naše hriechy. Tí podľa svojich ľubovne panujú nad našimi telami, nad našimi statkom sme vo veľkom súžení. Halelujá. Peťo, príslovie 28 a 13. Tu sme ako čítali Diktan Kodej, že Amengel dal to poženianie, dal tu ženino tuke savoru. Ale odel penal, že me tu ženina a napriek chceme zrobiť zle. Niekedy nám maroči vypnem klaminos. Prečo mám to urobiť? A viem, že mám ruky, mám život, mám deti, mám ženu. Počuť otázka, dika za rodina rado, nie zlom. Ale kama te penal po výstrahin a soske me dav doma, lebo kada svetu sklaminel, del bolesti, mevaš tuke nikde nakirava ako da su majne stute kerel. Každá rodina, každý brat, sestra, otec či mama, všetci máme sa obratiť a hľadať Boha. Aby sme hľadali pravdu. Len pravda nás vyslobodí. A Pali sa dživava správne veci. Odel amenca. Amen? A ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať
úspech. Šunen? Te garoves oriechos, ak niekedy robíme zlé, odávajcu z garoves. Kote so penen vanca. Nehovorím ja, ale penel ten. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Ďanes tu úspech? Možno dike sam do svetu del pesa. Ale me tu mi ke penav, nikda presporita navla. Ča trapenie. A teme aká nadáva doma. Možno asi tu kada kerla, bo tu vazdela, abo peneha, nechcem to počuť. Na kam ste šunal? Na kam ste šunal? Na kam ste kniškali a tekel? Ale me džana v miro živipen. Me mante bolčom. Me denjomu živipen. A sa mar diktom da miro živipen na majno kole veci tavo. Ja som sám urobil preto, aby v mojom životu to nepasovalo. Ja som nechal veci kvôli Bohu. Amen? Hojsoske? Lebo vtedy som si uvedomil, že me kjerava znala čest, me maš aj dochulju manda je herešta. Príklad, me čul kjerava sa v kamioni, paravava kada. A možno še me dochulju me handa herešta. Miro živipe nazlačo. Ale tada miro živipe vare ko stopinđa. Vedel som, že v mojom živote nepasuje. Lebo Boh nedopusti. Maras vari kaske magnetos androvas, kaskas magnetos androvas imar. Magnetos, žene sa magnetos. Sa spojene so magnetos, šunen. Sa spojene so magnetos. Залепена ла, abo товеске бляха джал. Але обрацено магнетос ке песте, дик со керло магнетос. На споинеа, дармо че скинес. Ти скинес со магнетос каме сполу те скину на джала. Оделинал. Знамена, Дух Свети, ако е в твоем животе, Дух Свети не допусти в твоем животе грех. И овто ке пенла, макар мочо, не роб то. Але амено да керас, со накамас те кера. А потом призна и нас, že som zle robil. Pali skere spokanie, zmenine a tak ďalej. Zmenine sú zmyšľania a tak ďalej. Amen? Sláva Ledevleské. Kto však ich vyzná a opustí, dojde milosrdenstva. Diken? Ak to priznáš pred Bohom, vtedy máš milosť a vtedy bude ti odpustený tvoj život. Čo si vykonal, čo si urobil. Ale musíš urobiť ten krok, aby si to priznal pred Bohom, že tento riech v tvojom živote namajnotal. Amen? Halelúja. Prečo mám žiť nenavisti? Zlobe. A čo mi to tak aj spôsobí? Abo čo mám z toho? Samo prospech. Te andremande i nenavisť. Zloba. Ako môže človek žiť v tom? Nanemanke kuda su menđum tavo. Si kažemo stu mi gavaresu. Ako sa tu šales kuda vecos penavtu ke v podobesa ili rozmišljena kako da. Lavare sa vo kilo spremande 2 kilovo, a hintu pevare kaste vare su nenavisi. Sartu vlasi kuda vecu šalestua. Me narozuminav ani nikas narozuminav. Ako človek nosi pod srcom nejakú zlobu, nenávisť propral. A kuda veco zles, hordine stuha. Ale načaj jek berž. Ale možno 5 roky. A v tvojom živote je furt kuda jek vecos, nenávisť. Naši pele se dikes. Naši dikes pre kuda manuš. Fu penezio manko bližinđa. Ali tu hordines, nikto ne vidjel, Boh. Sartu to kazine stvorilo kuda vecos pre tu teles. Megnane manke kada ti skođomu tu ke meg se federavljaz. A kana kuda les pre tu te 3 kila. Hinki ďalšie manuše s nenavidzines. Hinki ďalšie manuše s hinki kole 5 kg pre tu teles mar 8 kila. Hinki ďalšie kana tu pires. Kaj? Onardi. Nan niš madran. Le, a kana šemen tu ke kada, ander tiro dživipen, ander miro še javol kada.
Les kada već su niko nadikel. A kano kole manuše skole prale naših dikes. A da živi so pralo penja. Edaj, prečaj. Naših prepisi dike nemar. Sedjem roki. Ako da sedjem roki, furt to les. Furt. Koja zloba. Koja zloba pre tute les. Vasoske pre tute koja zloba ša les. Saše tu kale hordines. Šaj pires kafka. Pires, koja zloba de tute imar 10 roki. Koja zloba de tute furin. Pires, koja zloba de tute hin. Ale počav, u Ježiš so penal. Čo bude na zemi, odpustené, bude na nebi otvorené. A čo je na zemi zatvorené, na nebi bude zatvorené. Pánlo, kaj tu kam skola bremeno a težal kola taškaha? A do nebo skam ste žal? V nebi. Koľko môžete žal na nebo, sa volá Ježiš? Vás do vás. Aleluja. A kaláka ma ste žal upre. Furmanke premeň. Fule prave zarado na dikav. Fula penja rado na dovidzi na vlavri. Gdje smo tak učili? Katari ljal kada? Katara milim kada vecos? Ja ne su kamo tuki tepeno. Kerme kada žives. Vičim po telefonu preka ste narodu dike zles. Vičinski, apelniski prala od mange. Aby si nebol niekde inde. Lebo Boh toto nenavidí. Urob teraz. Sarđavre kadarik, te nađa savri furko da stejnu. Ali keď si dneska počul toto slovo, urob. Možno je penla pre ňape zavri na dovidzinen. A što lo maličkosti, a što le renta. Hej, man miri často klaminđas. Jek pral, kudari po slovensku. Miri často klaminđas što le vodicki, iljali ste 2000 evro. So maj na vas pali ste te keral, pali ste te na dovizinili savri, prosto te kuškerali sa bukaj se veci, vtedy som išao na kolena. A me pe na vas žene, som da modli pe na vas. Šunen, Panje, mamu pali ste nič. Te na ovo nešťastie pali ste. U te naš šuna pe zvare svoleska čilja, ali pe na vas mište devla. Keram da li ste bučite, kamela te dal mangolovoru mede. Ale mele skut mukav. So mišinis. Tevlja sam da man de zloba, ako da manuška denane. Ando nebožava. Kida man ando nebos. Ja ne suske, lebo ešte nepoznáme Boha. Ale ten, kto pozná Boha, džáno sa težal ko Ježiš. Holistina vol zabrana. Amen. Amen. Dele devlesky sláva, aleluja. Asi toľko, no. Kamao sam nikada podvenstvo te si kamao ste to kavku činka i postupne čas lez, aby si to nejak pozorne všímal. Oj sokali a kamalo dal te si kavo. Marek 11:25. Neka si likire nama savriče por amen. Kame te sovel? Ho? Kame te sovel? Šunen? A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnieť váš Otec, ktorý je v nebesiach. Šepenes amen? Dikes? Te kama se odaleme ge to odmukel, prvo muština se to odmukel koleđe nenge, kasko bližinđa, alebo koda prav, kasko bližinđa. A ti nam do zboru skada, nanelač. Hoj teďa skopral, aby si nejak povedal, prala miro, ohovarej na vás tut, odnú manke. Urobiš to? Možno pene ja lađas tut. Lađas tut. Ale rozmišljim kada su pena lodu. Še je pena otázka, še je otázka kaj si cukrovna otázka. Pučav, paresin tebi
pena vás radopis dikas. Pares. A him pares te praleski to odmukel. Hi? Škušena vle penjedar. So penen. Pares te odmukel kavka pralenge. Hi? Mišlinen. A so te blavela zvali se penjavri. A koškerla. Odmukeleski. O? Odmukena. Odika času. Хапинен, то ме пенен на не паре те одмукале праленге. Ali ak priđe, sad di kaj porolica penala, le vasteja vikladinla vare su pročavoro, e kartoando lo keravri. So penjal, kaske! So! Dneska to možeš počuť, ali sarkale već avla, taki marnađane su i kada šunđal. A kanale moje pares penes, na ne pares te rado te dikel prales, penja. Ali ak treba, aby si dokázal, tak to ne robiš. Palis penes tuke, razapalo pakines. Koškerla vare se o neveriacu manuš, koškerla dudin lave proker tuke. Kaske tu kade penes, hej! A imar, ideme. Na? So penes Jozef. Halleluja. Druhá kronik 32:5. Užádame k čoporov? Končinavo. Žalmy 32:5. Máme. A vtedy som si vyznal svoje riech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznam Hospodinu svoje prestupky a ty si odpustil vinu mojho riechu. Halleluja. Dikes, odal te kamel, a ne tiro jelo te kerlo buče, aby mohol ťa očistiť, tak kamen mušina so da vecu ste preznajinal, aby sme priznali, aby náš riech bol očistený. Joal 2:13. Máme? Amen, Peťo. Co penal kodoj? Šunen? Rozhrnite si srdcia a nešaty. Vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný. Zhovevavý a hojný v milosti, lebo mu je ľuďom spôsobiť, nechce ľuďom spôsobiť pohromu. Šunes? Držali ste dne pohroma? Viete, čo je pohroma? Mena žena v startu, keď ti vyšvetinala, chcem ti nejak to obrazíť. Zaleženo tu, keď pri ti roker. Kaske zaleženo pal bez roker. Levazalo vás. Ale upremná vás, upremná. Manke zaleženo pal mi roker. Sarle devle sa me prinđaras. Ako Boha pozname? Soto mi čine so palieskami še beša za devlea. Bi dokazina za devlea te beša palieskami. Te me beša vle devlea palieskami. Tak Biblija penel, me jegvare ko beša palieskami leha. Polukede će poru, polukede. Biblija penel, u naših stoline za devlea, hele bengeja, hele devlea. Biblija penel, budz jedného budeš milovať, a jedného nenavidieť. A ja poznám svojho Boha. Manke zaležino pa mera rodina. Ja chcem zachránený, aby som spasený, miroker, caloker, mire čavenca. Amen? Ale to je me, ak nerobíme, je na kere buči. A Maro Dživi Pepez nás zmenila.
ale sa len ty rokier, ande mi rokier, pohroma. A Boh nechce dopustiť. Amen? Že nechce dopustiť v tvojom dome, aby si mal pohromu. Posledná kapitola a ukončenáva. Galanťanom Galanťanom 20 či vlastne Galanťanom 5.1. Možno kanneće poropis preki raha. Sopenal kada šeginen mansa. Kristus nas oslobodil. K slobode. Stojte teda a ne dajte sa zabrahnuť zase do jarma otroctva. No teraz. Počav me otázka. Kristus, keď naozaj nás vyslobodil, bratia moji, nie zlom. Kočano kodinja su ođivitpelne devleske, a bolđa pesandro nav Ježiš. Aleluja. Vas do vas. Mala džetut. A kada počav otázka, naozaj ťa Bog vyslobodil? Hiabona. Perecirke masoven. A još opet direde, stojte teda! Soske naču vas. Prečo tam ne stojime v pravde? Teda, a ne dajte sa zaprahnuť zase do jarma otroctva. Prečo ďasko ne pale? Soske pale tu tam neko ne padne, to ježi to vyslobodzinča. Soske pale, preske to vas jarmo premeň. Soske! Ty ovkade penel, slobodne stojte teda a ne dajte sa zaprahnuť. Pálam doko da jarmo. Soske me pale šeđavam doko da, andoko je hroza, andoko da otrostvo. Žene su penlas, zapašo Mojžiš, šuno žene su penenas. O Mojžiš vyslobodil ženen. Andoko ja jak, sokerna sako će zbuči. Obastala bolas, cestočika, sokerna skole cehli. Odel vyslobodzi nelavriom penele Mojžišovski. Mojžiš, en fedara menga skodoj, aspoň cháso cibuli. Fajne sa menga skodoj. Mojžiš, soske menua kada, to amen andal kada kaj je poši. Kaj na ne nič. Mojžiš, panikama, maskama, im kodel nasom do Egipca. Ne razuminav. A tu jasne hovorí Kristus. Kristus nás oslobodil. Stojte teda a nedejte zaprahnuť sa do jarma otroctva. Znamená, ak si to naozaj prijal Ježiša Krista, ak si bol slobodný, sosky šaďa spálende koda otroctvo kaj samas. Prečo? Prečo, bratia? Soske mešavo palo trochu zle, le kolenala česke. Molina vtávalo trochu zle da vleske. Svojmu pánu Amek odal na kamo, aby si takto povedal. Ježiš ťa úplne slobodne vyslobodil. Ale ame pred pálande pandas. Keraz li čistota. Keraz leski preholí. Keraz amare de vleske naschval. Možno čudaline su soske. Tomu še nesto taj kamava te smolnjenal. Ša imam gedoljon te smolnjenal. Aby som smolnil, aby som kalmul svoju ženu. Toto idem zase a mek sopenal, mek koršedravava. Mek naso prinžarav Ježiš. Na mek so bol domanuš kada kerav. Hampa všetkým. Na Kristovci. Máme ďalšie penke, kole sú dine o Židi, a kole sú dine meno le poštolenge. Oni sú Kristovci.
sad mešava v Kristovci. Te me furkerav kod je jarno, kod da crtav primande su nas. Amen, crkev, amen. Aleluja. Kes? Nekedy na prinas kada. Kafka. Šuna babuna, šuna vkirava kada buna kirava. Pares. Sa mamanu šao da utrostvo mu pares avri. Pares avi skudari, kao me tu nege penav. Nije zlom. Me ako sam založen ako starši zboru, ali pares. Andal kada Egipće savri. Soto be akana pena jasker prestovensko. Muka sa, mukeha. Mukeha kale majetki, kale lovesu, kada hin. Ha! A da živi spisti 6 aj, sila, zor. Ore ku 10 si, wow. Jaj. Ta susao. Dara mi mar 80 roki, prekuljaka pireha. Šun? A ves kere? No. No. Prekuljaka me penav tuke, prekuljaka kada pireha dik. Sa stal preslovensko. Kač, džav kere. Ma nađas preslovensko kere, ali na anglijsko kere džas. Saka de puruva. Diko romano sam marolo, kere le znane. Penososke džava kere džav pro hoteli ste sovol. Ali le sin kada i kere. Metu ke kavka penav, nizlom. Nek vedar kadarite lopes kere te džava. Penea joj, saru laco penal kada. No li možete sam kada neka Anglija dživa spravnje. Ta kada na kamavce dživa spravnje. Zato mi čini se zborov sin nizačka. Zborov znane li izačka? Ali tu je i živi Boh. Ša peni zdez ledaveske slava? Slabes. Slabes. Tu je živi Boh. A kada li izačka peznahal? Kada bez halvačeveci. Pravda. Tukal. A što su penulo zjavenje? Aleluja. Posledno zjavenje. Zjavenje Jana 20, 22, 14 až 21. Šunenaka na pozornje. A tu sa zastavím a ukončím. Amen? Avea verkurko? Avea? Te u duhu skamate kazino kako se sa možno si meleske niekedy kerav možno šavavaš kada mardo. Čače skamal te kazino u duhu skadaj mikali je kada risak. Kere. Kere, normalnie kada su hudav te kazino lakana čačes, kere sako. A penal mar čačus nasum, zahrani me, spasi me. Pali soču. Nek sam tako kazać. Me marala menjov. Ali me kamovi man te marala kana. Naopre, pro njebos, pokode mar čakerla kavka. Hup! Hup! Tu kadaj. Job kadaj. Job marla. Što ne sopeno? Salmanca? Šajkinas? Ale това са паси. Паси пески това са забезпечи нас пес. Ora che teniamo lomtina la cana. Blagoslaveni, ktorí si berú oblak. Oblek, aby mali právo na strom života. Sopenel mekvar. Blagoslaveni, ktorí si berú oblak, či oblek, aby mali právo na strom života. A vošli, kaj, čunem mekvar, kaj? Branami do mesta.
И? Лачи, знам слава да влески. Петьо дя. Алелуя. А канашун. А вон зостану пси. Травници. Държани са травници. Травичу да сода. Дрингин, 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 дрингин. Колка му микте жалон до райос. Панел тут. Кой но панло. Путър тутай мърча. Меквар. Травници. Смолници. Космолнинел. Летут. Аджа. Ando neboska mestečal. Pan dostal mek, pan losal. Pan dentu me mek. Ma puterin tu me popalis. Avla trembolanci. Vrahovia. No nasta vrahos, ale le muia janis vrahos tavel. Deci penja praleske, sar că tu te hugi ke kremenavri. Ko penja kada me vas de lovas. Dareno vas te vazdel. Mardarelo vas ta kane te vazdel penjas kada. Penjaleski hoćeš vjekoleski pake sa vremeni. Penjal te na penjal ma puter tut. Zapam tu dlačes. Ha? Penjal saleski lese čuri. Vjekolet paraves. Penjal nasa vrahos. Uježiš penel, a da, ne zabil si ho. Ale v hlave, srdci ho si ho zabil. Kame se žalno rajos? Pan dosal putretu te kames von. Modo služovnici. No pene soda modo služovnici. Muktala diđevi so zboros. Keš da federo motori savri. Ta mena džavan do zboros. Po me kerava kano motorici savri. Cinđo mange sedačka peša upre. Când mergeam în zborul pe mine romni m-am ghetavel. Eu mergeam în zborul să știu așa că să fanes m-am ghepește pe sădaci că dică m-am televiza. Wow! Să ne cădă cam să în zborul. Mergeam de posolovnia, no miște mă rocio, čakmelo trenin. Crde. Că si Vladines. Dicava po 60 sar crdeț vala. Šmelo! Ela! Cingiu manche motore sacana! Ce-am leste scușinel! Ii, turbo! Poďme! Avea vercuri con sporos? Asi takto! Puš mandar, keď si mr služinovle devleske? Puš mandar penuje. 20 rokov. A tu me čaká na Pires. Kada zboros. Nič. Nade lamen. Dživa ma ge pala do sveta svajnes. Niko ma naposudzinel. Niko ma ge napenul nič. No? No vidíme, ako bude. Me asi na kama vtavilo kada sarkuda rukono. Ko kamo kada sarkuda rukono, ke penu mena penav. E Biblia penov. Von zostanu psi. A rukono tavrihino sorodel. Sorodel. Ali sodal do sorodel. Kukala! Kukala rodela do bočki, pošto bočki. A tu kamen pošto bočki tavel. Ko kamo tavo pošto bočki. Ali Ježiš penol, kero baru bijav. Bari svadba. A tu kamen se kukala dehal. Mena kamov. Ja verim, že Kristus prichádza. Amen. Amen. Ako som penel, všetci milovníci a pachatelia žijí. Ďalej. Ja Ježiš som poslal svojho andela svedčiť vám o týchto veciach. Kaj veciach po cirkevných zboroch.
Кой нам до збору сакана? Вас до вас. Халелуја! Тај маракана туке пенало јежи со те керес. Ја сум корен рад Давида, јасна вјезда, рана. Ďalej. Дух, а невеста говори. Прид! Шун? Дух, а невеста говори. Прид! Hoćeš kušati penom, pridješiš, ali ti ne živi pen nigdje. Kafka. Tja ne crkvi majna te većinu, crkvi majna te većinu sveta. Amen. Še desno devleski slava? Crkva ma biti sveta. Možno peneha tako vela sveto. Nauca. Uči nas ti sa bismo žili. Soko de penel? Kto počúva, nech povie, príď, kto snižní, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Halelúja. Ďalej. A ja dosvedčujem každému, kto počuje prorockú slova tejto knihy. Katrpe zginul? Katrpe zginul kadaj? Tumenge? Nehovorím ja, ale hovorí Kristus. A kada so penel, ak ním niekto pridá, tomu Boh pridá. Pľaky opísané v tejto knihe. Znamená, kode do tovla Boh vareko zmenila, odal pes postarina vaško da dženov, kode vare su do tođa. Me odaj nađanavani tu, ali každý človek je zodpovedný sode kode krča. Ďalej. Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podel na strom života. A zo svätého mesta opísaného v tejto knihe ďalej. A ten, ktorý dosvedčuje, ten, ktorý dosvedčuje tejto veci, hovorí: áno, príď čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježiš. Ďalej, Peťo. Milosť Pána Ježiša Krista so všetkým svätým. Amen. Dele devlesky sláva, aleluja. Asi toľko, bratia moji, asi toľko. Pačev, že na vejača kavka na veja zmenimen, ale kadariča poženimen. Amen. Sal poženimen, kame stal poženimen. Amen. Amen. Dele devlesky sláva. Šmelo sláva, hej, haleluja. Haleluja! Sláva le devlesky, haleluja. Ale často starčiva svato živý pen. Aha. No a kada dikam starčava kere boje. Šmelo, diktu to kad ne dalos. Kana devla, kana! Zmenin man! No musíme to robiť. Amen. Amen. Haleluja. A sobika malo stepenom. Ko bi kamela zar se prosbi, na ne problem, kada še pez modli nas, vašo veci, a me jek dveco, dôležito. Ko bi kamela z Ježiša da jelo, neváhaj. Neváhaj. Daj dnes je príležitosť, aby si mohol tu prísť a odovzdať život. Ok, to Mohamed, dinho jelo, na vahinja. Ja ne som ek penja, Mohamed, tel, sad delo meno savere. U menos penal, už ne bude volať sa Mohamed, ale penal Mižigar. Po penjao Mižigarovci strong. Penjao Mižigarovci. Sad penja Miškov. Oju car, koja penja? Sar? Angels, sar da zalo penal. Ej, sar kaj so, sar? Opende na, skikamo te del menom Mižigare. Aleluja. Dik samo poženji men. Manđa motra, aleluja. Mohamed. Aleluja. Ok, kristjani smo se zaračilja. Som to me modene nas. Nješ mi nakera. Oto kurkoro. Aleluja. Slava le te vleske. A te mi nakeržalo da ilo. Šmelav. Priznaj. Volaj Krista.
na ne bud, mena razumjenavali kavka metke pena, trošku tak. Njevaj, ako urobiš v tvojom živote kralja, spasitelja. Amen, to duhu stuke penal, apreka da tank, budeme se za teba modliť. Poprosím, hvali čes. Bož, ďakujem Gilori su Gilevejas. Koje Gilori. So Gilevejas akana koje Gilori su penal ovas ki podal. Aleluja. Ko Kamela vašu prosbi špelom javol kada časos, smo 5 minut, 10 minut kada časos, mislim se molim modliť. Ko Kamela tavol me javol, a ko bi Kamela zežiš Andrijevo, na ne problemos, priď, a budeme za teba sa modliť. Aleluja. Hallelujah. Kana me amanti moline Tocado mi avadela Devla miro sumbožima Kana me amanti moline Tocado mi avadela Devla miro sumbožima Devla ei marina Mashohana Dila mei marina Podes mage Tu Ježíš Kirova Ach bude devla I Mashohana Hallelujah. Amin. Šajde slavu ledoveske. In času ste ukončeno. Poďakujem ledoveske. Šajte džilja pregadatana. Šajde ťam úžasno kázeňas. Keď si tu vendar tu mengiljan. Les vážnes. Sú posledné časy a mušu ja stelo vyskočiť vypiť naozaj vážnes. Tak ďaký náled do vysky. Šajder džidja brigadatan. A sa kieraz sme chvalíme les, sme oslavíme les. Lebo na kieraz pri pesky slava. Ale sa kieraz, my kieraz pre do vysky slava. Tak na to mi rando lodne vo spane, ďaký navtke, Pane, že umožním ďala mege, Pane, šajder džidja brigadatana živí, Pane. A šajder, Pane, chválí nás, Pane. My chválíme tu, Pane, sa, Pane. Dojek, Pane, sú na živie, Pane. My oslavíme tu, Pane. Lebo tu sa lhodem, Pane, Ty príno do ich slava, Pane. Tu mi chválino, Pane, sa, Pane. Ďakujem na vtke, Pane, heba so starší, Pane. Šajšuňa, Pane, Ty rikázem, Pane. Soben kame Stefano, Pane. Chránim, Pane, Ty ľudosť, Pane. Do ich krokos, Pane, sarđana brigadáre, Pane. Na skončí nás toho, Pane. Ale skončí nás, ale časová, Pane. A do náv Ježíš, amen. Ďalej dobe a sabore.